PWDs, and so how no cry ya yugire todo kuniko tukona ndo issue ingi correct todo nyamwino ri kuri hadu ira to affect nyodo ado acio ando ya mathia na wheelchair kagoro kao ni karongerero kuma or proposed come 600 in 1600. What are we doing to those people? And so how no trouble kuigwira ando acio that never fati ukona change. That is an increment of either 200% or 153%. Na acio niyo tukona shukuru ine muno na tutige maikiaja kugoro ko nego thira within a year or at 3 months. Then o itho yuthire ni togero kigena kia yeli muno. Kitika scrapto no kiongerero. Correct. Kio nikio tore kuria nakio itho yuthi. But what youth daishi marire mare bita na togoria kabisa. Yeah. And the reality is nego kona revolution muno yo togoria wa youth. Even where you are sitting here, who are majority here sitting ni youth. Wakiri kogo kiria kurire utongoria wa youth ri nyondo akare tukanywereire ri na kare turatongire fiscal year twari kiari neno turaigira ri tuikinya 2027 you might see changes in the market in this country. Correct. Haya, kituke tuweketie guo na mundu ugwitwo Wakiri Mukundi. I don't know what you take na makeria. Coming to wrap up. No finance bill ni weo. Ni yakinya hari yakinya ni athomo by that year the end of this month ni tuko tukimenya the way forward. Ugitukuheana na makeria kwariria Wanjiku wi haria Wanjiku wa kawaida mundu wi haria concerning this bill mundu we are talking of investors, we are talking of taxpayers, we are talking of those in the formal sectors. Adonshi ugemerate. Gwajira kuga watho wagiriirwo gukorwo consistent. Tiumo the last financial budget ka bill ya last year, IC finance act ya last year. Nitwana matho mathondeko. Ni macenjio mwaka uyu ningi. Gutire na consistency yo. Kogo ona utora send signals ireko ko investor. Yes. Kogo no tukorwo discourage investors na jira taisio. Yes. Jetekeria hajaria ha youth. Tariu da isko excise duty introduce it to airtime. Yes. Youth aige neo me creative industry. Urera youth yosi ate regi internet ni akota ko afford internet, ni akota ko afford airtime. Totari ugirora tugeta Airtel 2000 shilling egukugurira rigi around 25 GB na 1000 minutes of talk time. Riu kire urera kabuni tugeta ya Airtel excise duty eno yacokio 20% ugo yari before last year. Uramera rigi with the same 2000 shilling rigi ukaheo 20 GB na rigi 800 minutes of talk time. Na adwaya ora affect near youth acio me creative industry neyo no generally bado ithuothe tuhuthagira thimu. In short riu nona tutira value ya bia icio kiria turaget nayo ni much lower kurikira uria turaget. Yes. Kogo kiria ingira Wanjiku turore tugeta thitima wakira solar panels wakira indo cigroka guthondeka wind farms wongerera VAT iyo iramaanisha investor uroka guthondeka rigi wind farms gwikira solar farms araruta bia nyingaingi gukira uria arutaga riria ciari VAT exempt. Kogo yo ira translate ndagika mwiso kwinie nawe ntukuriha thitima goro. Wow. Hey, ngwiciria uhoro ucio wa thitima ni murikitwo wega na makiria uhoro-ini uyu na makiria mundu wetwo agirikejwa Wakirinyaga niki watheka. Allow me to read this. It's on Twitter and in the tuyuka gutiriha netureirwo ati Kenyans don't pay taxes that which will be paid. There are some members of parliament maugire ugu na mubunge wa Korea kana mubunge wikeneta Robert Mboya. I know you've seen this video kiuga atiriri. For example, mundu basic Korea mwena wa Tunisia arihagwo 176,000
South Africa modo basically hako 187,000. Therefore, despite of the taxing, hakuna shida. In a country like Morocco, 263,000. But in Kenya, it's 22,000. Now, Wakili, coming to conclude on such a note, what can you say about the finance bill generally? To your Kakotiria. Kenya, twagire tumenye law kana watho wagire ukorwo wi progressive na no wagire capture new issues yani kio urona magoti ni mareho in new situations kwena indo itarataraga magoti riu ina magoti which is the progressive way of the law. The punitive side of it nikio kiratuma andu manene because we are overtaxing the Kenyan citizen and we are suffering from corruption. Na jageta mundu wa bari ya gikuyo na mobie mundu wa Mount Kenya ni aguthineka muno tondu at the end east or west home is the best. Na niye nyumete Mount Kenya na nikio hihi urona mundu tarigathi arahoro haro tondu we nionete kiria andu ake marathi kuhitukira na turona arata mutongoria Ruto nginya mena githuri no maririe nginya rigathi thiko ici na turamona maitaga engineers no riu ndukariganiro uyu watho niguo ugatumira guku judge because after 5 years ni woka gutohoya kula ringi na the same law okiria Michael ligauga investor ni aremo ku adjust because right after the Finance Act ya mwaka muthiru new laws are here on a total you are not able to adjust the last year nwale hero watho ungi haha riu it is discouraging to the investor na ndukariganiro investors aya ni moya tuona guko makiheana mawira na ndaikana mweshimio Ruto hena hindi erega kuga ati ni akurehe kiundu ati hinya computer o kagia mbeca ciaku. These are online jobs. But now they are in the digital space. On a show ira attract tax now. Riu mbeca ici ereraga yuthie ati uri hinya computer o kagia mbeca ona mbeca ici no urenda kugira andu kariganiro revolutions nyingi ciendagia na yuthi na nikio genaga kuona mundu ta Ruto ndari ora Twitter, X kana Facebook ni akoragwo hau Uhuru ndaigana ni orire rimwe ni ari yo muno akiura no ndiramenya kana ni athomaga maundu maya yuthi marauga na nikio urona muyuthi ni murakaru nikio muyuthi no umere ahore thigari frustrations of life na bado ndari areyo ni na bado wathi na mbere kurehera muyuthi magoti maya mwisho no akaumira bara na ndukathake na hinya wa muyuthi tondu muyuthi ni acia maundu maingi na kindo enakio kia mbere ni hinya Ruto riu ni mukoro na ngimurona ni arata mundu mukoro riu thaici na akariganiro onake aigakinya hau ndiramenya ni muteti kia mbere nigetha kinya hau ni undu oteti no ndikariganiro kiria arwagira muyuthi tondu onake angikorwo muyuthi thaici no ahure biru ino yake no thaici ni wethe otha nao koguo ndakahinyiririe mu Kenya na mwisho ndirera nginya aciari itu na our grandparents ona ndramenya ni mekuhinyiririo ni kiria ni watho uyu mweru ona matigakwe ngoro tondu ona ni mathuranaga gutukira ona ni momokira gatene magatukiria tuthi tumuikirie kiroko tene koguo ndramenya acio ni mekuhinyiririo because we aspire to be where they are ama better. Correct. So Ruto ni amenyere buri uyu utigathie na mai. Haya, wonderful. Nigo kiuga atia na utiga tukirikiria hau gatho cia mwanya na makiria iyo niyo kana iyo niyo nderetire tukiuma nayo rucine ruru na mwakigwa ni kuri na kindu gigwitwo revolution and it is coming. Ni tunete mbeu njithiru matirahitha na umanete toguo mundu gwitwo Jesse uga in the coming future riu tongori uri gukorwo ho ona andu ni marauga the next generation ni tutwirite twirirwo mawira nyuine nyumwe na ruciru wa bururi wa Kenya rugwiciria rucio ni hindi rukite na riu hatiri undu tangaja we have to take up those spaces
na gutigirira ati that mantra of leadership ni nywe mwakio. Wakili, asanteni sana mundu gwitu Jesse Wakili, thank you once again for making time. It's always a pleasure na makiria no tugukana maha after parliament yahitukia kana ya guithia tutakuja hapa make amendments, for example mawatho ma 2.5% ihoro igi proposed VAT on bread no tugoka hatorani atiriri no ikorwo mundu ndanakinyia haria kwendaga, but at least ni ya reduce as we look for a way forward. Oho wakili akirikia ni uga ati horo igi andu guyukira tene na makiria gwithi guthura na makiria hau ni handu itariganagirwo, nani ni ngwiraga ati ona wokira tene ndugathi guthura mundu ni undu wa kiama gitigoka gwakira bara, kiama gitigoka guguteithia gwaku, kiama gitiga kurehera uthii wa na mbere. Muteti ndathuragwo ni undu wa kanua gake kega, mundu athuragwo ni undu wa ciiko ciake njega iria ngirutira muingi wira nacio. Koguo ndukone mundu uguo hana na makiria kahinda gaka ngwiciria ni kwa Kenya mugite ati twetereire ukuria bunge-ini. Haya tukiuge atia eganetigia now living in a very digital era na makiria maundu mothe ni megukorwo maikionekana. Gukinyia hau mwiroreri gwakwa guku ni kwa Muthingi TV, ndacokeria ni kereka ria gatatu menya mwinyi waku, koguo tugetigera guthiora mitambo undu tugicokereria tuke tutirihite tafarira itu wega uko ni kwa Muthingi TV na makiria ni ngwiraga mahinda mothe ni nawe twacemania na unjite Kariuki wa Nduati ni ngwitika. Once again asanteni sana, thank you very much for making time. Twabe twikiri na turacokereria.